And ne dorobo kahisho sonyoni ibakuto ujena chidroni cha dorobo yo ambarelwaho nga khaedu dzo vhalaho dziṅwe dza khaedu dzenedzo dzine dza khou ṱoḓa u tandululwa lwa tshihaḓu ndi khaedu ya maḓi, muḓagasi, tshampungane na dzibada. Migwalabo ya vhadzulapo ya u gwalabela nḓisedzo ya tshumelo ndi ya thoma vhusonyoni vha sathu dzhena chidroni cha ḓorobo. 11 years. We've been staying in Rimfasmark for 11 years without any services. What must we do? Must we stop protesting or must we go on? Vhusonyoni vha ri zwi tshi ḓa kha sia ḽa nḓisedzo ya tshumelo a vha nga si tombo nṱha ḽiṅwe. We must make sure that we deliver services to our people. We must not have money that is coming back. We must make it the point that we spend the money so that each and every problem that we have in our society can be achieved and can be eradicated. Siani la zwa ngudo vhusonyoni vha na degree mbili dzine dzoṱhe ndi dza economics. We've got the issue of unemployment in Solplaatje municipality. What we need to do, we need to skill young people. Young people should go to school. Young people should come back and apply their skills within the municipality. Vhaswa vha vhupo ha u mona na ḓorobo ya Kimberley vha khou pembelela fhungo ḽa u vheiwa tshidroni ane ḓorobo uyu ane a kha ḓi tou vha muswa hune vha ri ndi kale vha tshi khou itela muvhuso khuwelelo ya uri vha dzhenisevho na vhaswa kha zwidulo zwa vhurangaphanḓa.